Ofui Kofi Oduro uye nyaachum ena de Mahama ho omobo Ofui se Ghana na yenkofo bi dia uye nyaachum uye sofu bia ho nka no kore he na papa Ofui se yadimi ana asem na won kan fa ba omi ho Nanuwe na kofa bayo nwani jejereje nanuwe na kofa bayo nwani jejereje this year there Bigscout Media nana prempe atamfia Prophet Kofi Oduro wo bod the team apayi efa se mo kan se Ghana fo yehu Mahama mobo o man pani ayi Mahama onya mobo kakra na adwuma no soma Mahama o man no so eno no nko na da no se president edi ehu no mobo kakra Bigscout Media se ensiri trimo na Prophet Kofi Oduro oye nyaatwum Nyame be se tua ne kapayi aha Penyah Media message was any demo over like video that my subscribe button and subscribe like a notification and connect latest updates na be chere wa dwen dia mama e wo comment section metwa so ba so a no chi video mo from so enya bi ahwe to no for election e ko mu no e da e me hu Ghana sofo ba bi obi agina eni Nyame adwu obi a claims oye no de e ta obi achi to no for election ma ye hu ye e me hu na asofo a omu gina Nyame gina mu na eye adwuma kan e me hu na asofo ni bi omu de omu no eye politics kum pastoral office omurane political show kum pastoral office omu church auditorium no eye church esa political show me most of biade me sure say wangasa oni bebre na Prophet Kofi Oduro na nsemu ebe kan nsem for Mahama o chirem say Ghana for yehu Mahama mobo kakra bi say Ghana eye kakra ka kokroko o man ne so eno no nko a abase president obeje frama name it was a hu no because o man so na abusia bi mpo no abusia panyi bi kwant me handle na abusia kuma no enya abotre ma Mahama kakra o man pani ayi Mahama onya mobo problems here too much the Ghana problems am o man pani o hiam wow we hiam Bible serious. And yet easy. Now who feel crowd what you know how is it easy? Kitchen, hall, gardening, outside. Bob we replace it. And how cry it is saying gas as some prepaid as who feel kakrano it is saying that's 16 regions of Ghana. Over 201 constituencies. Districts they be bring. Nina ayo dagene. Awe mobo. We hu mobo. Na asime o kan no. Ana na prampa eguya say na asime Kofi Oduro kan ikura ani hwai. Mahama do bi obi pa na cho so me president anase de. Ono ne hu adwuma so betimi aye. Ano aba. Na ye hu Mahama mobo sese o tirem say Prophet Kofi Oduro oye nyaatwom because atemido di akufo do nyina yi nese be ka se Mahama de yehu no mbade se uye nyaatwom na Bigscout eje se Nyame be se tua Kofi Oduro ka pa yi ayi Mahama onya mobo problems here too much the Ghana problems am o man bani o hiam wow o hiam Bible serious. And yet easy. Now who feel crowd what you know how is it easy? Kitchen, hall, gardening, outside. Bob we replace it. And when how cry it is saying gas and some prepaid as who feel kakrano it is saying that's 16 regions of Ghana. Over 201 constituencies. Districts they be bring. Nina ayo dagene awe mobo Ofui Kofi Oduro uye nyaachum Ofui Kofi Oduro tie uye nyaachum ena de Mahama ho omobo ekufo the time mpo a covid ebaye ema ewiase economy nyina edane butu ye ekufo the time mpo a eye Russia and Ukraine for war ehye ase ema ewiase nyina dane butu ye no went me ama me video ba kumpo anka se Ghana fo munya ntobo ase na ba bia wiase ne keka kono de mumie hu eye akufo ado ho mobo
mummy who could for the mobile kakra, na opinion or bre. And then they went to my mamma. Would you know why sorry them at Tiamu? Any good a year NPP a buying so. Sa omunya no maye. And penifo ye you kwana anka wo dan a aya na ofisi e kwana tene. Ene de o party ba abamu. Dramani Mahama ebe yo mampanyini. Unya na chief of staff. Ene de wa ban o party aba abamu dia. Ye hu omumobo. Ofisi se bi Ghana na yenkofo bi dia. Ghana na de yenkofo bi dia timi ko masem. Enkofo bi dia yenka wo masem. Uye nyaatwem. Uye sofu bia wonka no kore. Uye sofu bia uye nyaatwem. Ka edun pempen so Ghana fo se bi omunya jimifo bi emo. Ghana fo omunya jimifo bi si bia ensuo etoye ye no. Saa so na awia bebo aye. Obi anu okopa eye Dramani Mahama acha so me o mampanyino. Tie. Obi anu okopa Dramani Mahama acha se opanyine. Brabe yo mampanyini na ye hian ono ana de ne pe. Ebe yo mampanyini. Ono ana de ne pe ekogina se yento no so aba. Etina afei ensembe na wokeka no wo saa no. Opanyini afei ensembe na wokeka no wo saa no. Ensembe na wokeka se ne ho omobo. Ne ho omobo okwan ben so. So fi se anasa wa hu se amamoni mu ayade ade ama no. Na ontimi mbu a onfa akonya ne nto. Onfa akonya ne nto na do betimi abu o man no omra metra so. Na Akufo do time mpo a sabi enwoma hodo sisisi ye nyina no wantimi ama me hu eye Akufo do mobo wan ma me ka se sabi wa wo dan mpo anase wo fie mpo a wo betwa electricity betwa we he na papa ofisi ya jimi ana sa osofo ofisi Ghana fo ya jimi ana asembe na wanka amfa ba omia ho asembe na wanka amfa eye ba obia ho wotimi di ba omia be gina wo be di ba omia tem e kansema ensem fata e fa ba omia ho sabi kwa pia na aboa ba omia de onya nipa ba omia de sabi so obi atimi di nanim ya fom enne Mahama ne bosha awodo a wo hyeye a wo so odi so no wo be gina wo be ka se ye hu ni mmobo na ne ho mmobo nipa no ho mmobo eye nipa a wode wo mpa so nipa no ho mmobo eye nipa a wode asiye sankofo no ho mmobo obi anu a opa Dramani Mahama acho so mmra me o mampanyino kama eye nanadu danko Akufo esi so galamse wudi twetwea ya sum afere wan sori dem wo edane eye political stage ugina wa na wo sopa enne Osofo Kofi Oduro nya atwumbunti wagya galamse hu asamoka nya atwumbunti se galamse ro ensuo no eni ate ana Osofo Kofi Oduro galamse a wudi twetwea ya so ejina wan sori dem eye campaign stop galamse ekaseti ya Ghana hemfo ekaseti ya Ghana mpenifo ene na Danko Akufo Oduro galamse no Osofo Kofi Oduro ensuo no eni ate ana uye nyaatwem uye sofo bia onka nokore uye sofo bia onka nokore mpa nokore sebi wonko awudiem na wodwena uye selfish uye pesemi nkumnya wo onka nokore sebi ene de unya chief of staff wa ban o party na wo eye aban mu o party ababedi akonya no eno de ye hu eye Dramani Mahama mobo galamse ensuo a na esen no mo ka say mo ba mo de just 1 week emetimi astop galamse ama ensuo no eni ate Osofo Kofi Oduro galamse no ekoso Osofo Kofi Oduro adenti na wagya galamse hu nsem no wagya ka ewa wan sori dem Osofo Kofi Oduro aden na wagya galamse hu nsem wagya ka ewa wan sori dem wo onka nokore ako nyankopon obegum nyinam ni mu ase o pulpit na wugina so pulpit wose ka wode twe akra ede ma nyankopon na wo som no wode begina ho ede be ye party adwuma o pulpit na wose wode ye nyame adwuma no wode ye NDC fo adwuma ene Ghana fo akwato aba ede ama NDC bosha ahodo a mo hyeye 24-hour economy ene de keke ka ho enyuma awam so me ma youth no adwuma aye no Osofo Kofi Oduro o se ye hu Mahama mobo galamse amodi ya campaign
Some ba mo de 1 week ebe stop galamsey no. Eno na Mahama ho omobo ai wo se hu ni mobo on ka no kore. Na Nyankopon beko so agu animu ase. Wo Osofu Kofi Oduro. Wo ye nyaachem on ka no kore. Aya Ghana Osofu binom. Mo fi si ya Jimmy ana. Mo fi se Ghana for ya Jimmy o. Ghana for ya Jimmy o. Wo wada no political pastor. Ana wo chi NPP fo nim. Chese kama na COVID wompo ana ewiase nyina lockdown. Osofu Kofi Oduro ebo na Danko Akufo Addo achi wan kansen papa ba kokura amfa na Danko Akufo Addo. Wan timi ambo so ba kokura free education ana Danko Akufo Addo de baaye ema ne beboa awofo ema enne Mahama baaye hwe akwakwa bibi e wo ho. Wan timi ambo na Danko Akufo Addo abaso mpo. Wan timi aka ensem papa baako amfa na Danko Akufo Addo humpo. Eye ye friends e baomia wan kansem papa baako mpo amfa no ho. Ene de Mahama baaya yehu ni mobo. Ne ho mobo. Mahama ho mobo. Omuri say Mahama ho mobo. Mahama ho mobo sa afei na 4 years na so. Na 4 years na so. Ene Ghana me ba Ghana dum so na ekun kofo dum so na ekun kofo. Light ni adum wenye dum so we dum me ba Ghana light ni eye dum Osofu Kofi Oduro wabubu nnua de egu asum asa de wonteye asa de wonhuye eno de onkasa mfa ho na mmom ose de Mahama ho omobo yehu ni mobo Mahama ho omobo yehu ni mobo na Danko Akufo Addo wen timi ankasa yehu ni mobo a enya ade a Ghana fo be hu Mahama ho mobo da enya ade Mahama Ghana fo be hu ni mobo da na sabi aya na mu fi sa Ghana fo ya Jimmy omode o Mahama ho mobo sa na 4 years na ba betwam na omode akwakwa se na omanu nye Akufo Addo ase wa manu eni ti e ba ya abre Akufo Addo na wase wa manu mpona light ni gina so Akufo Addo na wase wa manu mpona light ni gina so eti da bia be fo manu eno manu si no mosomo ba cement ya betete so ene cement boy sen eno ne ehu Mahama mobo awo eno na yehu Mahama mobo ene cement one bag yesen ene enyane boy yesen Ghana for ene masetre mo tisen Osofu Kofi Oduro kawanu tum wo ho memme yema ye bumfu kawanu tum wo ho ha papa we pa abusia me besia ha kawanu tum Kofi Oduro, or who the fuck you call yourself? Stop that stupidity, stop that hypocrisy. We should pray for Mahama because he's managing 16 regions and it's not easy to manage 16 regions. Today, the president needs prayers because his task is not easy. But yesterday, it wasn't like that. Yesterday, it was 5 regions that Nanado was managing. It was 2 regions that Nanado was managing. It was 1 region that Nanado was managing. Oh, stupidity. Oh, hypocrisy. If you don't stop fooling, yeah, it will be beautiful in this country. Stupid man. Enti Kofi Oduro asore ma. Mo di problem na koma Kofi Oduro. Anase asore no Kofi Oduro asore ko na ye mo fe. Na se mo di problem na ko de Kofi Oduro no problem chemo. Ono ni problem eso. E chemo a mo ko tana na asore dem. Reverend Kofi Oduro Osofo kakabo. Ozi de ye mo mpa ye mama Mahama. Wo bompaye manu na ona onya ne ho mfaso nti bompaye emanu yenya ne ho mfaso bia ukita 16 regions enya semketo Akufo Addo no kita 1 region ena no kita nti na utimi frɛ ne sɛ onya jibie
catch them Mahama, so on your jibby, Nagana, and your part in here. Why, a commodity, Docon, the boy, a thing, teachers, a bergman for untrio moka. Why go bumpire man? Time I go for the war, a bermuna, trouble, say on, dear, or your bonsam. Na okita one raging and a wagana. Nyachum said they shouldn't tremble tiano. I Jones said that the brothers are now nyachum as a tear and no nyansa. Nyansa ben a woo to woo yourself for. Woo to a yourself for. On yourself for were fool and I would numb we are fool and I woo Kofi Oduro would numb. I would do soon you say that the brand tie Jimmy. Osofo kan kware asofo mo kan kware mo kan hono te se yemu asofo bia Ghana Kofi Oduro Julius Dabla nua Kofi Oduro sofo wo se de o man Penyah Mahama wonye ye mobo sofo Kofi Oduro wajimu age utwa asiri wate enye o maami o wa utwa asiri Kofi Oduro ya abu agimifo wo se Mahama ye mobo 80 years kura wosu wajimi 80 years kura wosu wonyanko ejimi no 80 years man akufu ado wosu wonya ejimi no Kofi Oduro ya aboa wanwe ya ba medidi atembo ne wate na sa akwafo kankan we kura wokosuya asofu dwuma no wen maka tem se sofu dwuma na twam enya adwuma biem ne nipa fo kankan we ni tiri wo sen jimifuo we enti oba na wodi no ho aba ebusuya ba na oba no maame wukunu no wajimi wate Kofi Oduro wo se Mahama nye ye mobo na Mahama hwe regions dodo so na ekufu ado no hwe regions eso Kofi Oduro ye nipa fo nyambe tua wo ka wate enti munyina sa munya sofo munnim nyame na mo se munnim nyame no wo ya aboa jimifu Kofi Oduro wo se Mahama nye ye mobo 80 years no kura wa anye mobo 80 years mine na ekufu ado wo hwe nkrofo firi kura Kofi Oduro wa anye mobo wugina wa so ndem so onya agime no Kofi Oduro aboa jimefo wate duru waka Ebuzia asem no eni aye Nyame say Ghana 2025 in there eyeduka daya obias mu sia betwa obias mu disia ha obetwa bo ha onan ebete we eye Bigscout Media na prempe the submission ene ne nte ho a wabete so far as a Prophet Kofi Oduro training video we no eye concern. What is your view on that? Tell your mama our comment section. Hi Penyah Media.